Pemirsa nyabran Rahina Budak Kliwon Dunggolan, 6 bulan kalender Bali, umat Hindu sedharma ngemargiang Rahinan Suci Galungan. Pembekas ring tanggal 21 Februari nemangkin umat Hindu mewali ngemargiang Rahina Suci Galungan, utamanya ring tengahin zaman global. Akademisi Gede Arum Gunawan Mausang Rahinan Suci Galungan selain teologis sekadi sane munggah ring lontar Sundari Galme kawadar yening Rahinan Suci Galungan pinaka gala embas nyani pikayunan sane suci sane becik tur kaun nyani rasa osah raris ring teologis Galungan pinaka pangupaya ngelimbakang pikayunan sane becik numbuhang rasa gegiras mewah motivasi hidup. Pet prade pikayunan sampun enten becik mejanten parikrama sane kemargiang selantur nyani mejanten nenten memargi antar. Galungan taler kasemertinin pinaka galah kemenangan Dharma nglawan Adharma. Raris ring sosial budaya, kawadar ring Galungan anggen puncak ring sajoning parikrama sosial kebudayaan mendasar ajahan agama Hindu. Upacara ageng miwah upakara akeh kemargiang ritat kala Rahinan Galungan puniki. Dreste sanema urip ring tengahing kramane akeh kemargiang kantos ring pengrauh Rahinan Suci Kuningan. Aktivitas sosial budaya nyane ageng pisan. Galungan taler pinaka jalaran ngukuhang kebudayaan saha ngewangun solidaritas. Raris yening selehin saking ekologis, Galungan ngicinin tetuak anggen galah mepengajah majeng umat Hindu antuk ngelaksanayang upacara berdikari. Artos nyani mangde samian pahan inucap kedabdabin suang-suang angke. Sadurung pengerau Galungan wenten rahina tumpek warige sane madue unteng mangde umat Hindu metetanduran anggen nyangkepin pabuat upacara. Nanging rauhe mangkin katah keramane negepin pabuat upakara melarapan numbas sane ngawinang samian arge pabuat pula pali upakara akeh sane ngemalang. Bali Pos nguningayang.